Ya, koe whakalo whakusa mo, kon bangua from Tokyo. Kyo wa Kaiopi, Sankatsu no Toka, Kaiopi, ima dokuti chiu ipung dane. O le a fiafiringa i o le aso lua, aso se fulu o maki. Lua afe lusu maleongo. It's Tuesday today, March 10th, 2026. Yeah, it's 6:11 p.m. Ole wo small kasi ke ai le ongo le fiafi. Ya ai koe whakalo whakusa moa. A whape ole o po ia le ngā po whenmenga ke iai o ke le longa sa moa la o po le o sfukase ke ai le ongo lo inga lo sfukase ke ai le ongo fiku valu iwa sfuru. O sfukase le o fiki ai le mele o sfuru lua ke ai le ongo lo inga la o sfuru lua mingo ke ai le sfuru o sa moa ia o ke le longa fo boka I whapenga o skadia ia o New Zealand pe whae kula se mai ia o Hawaii o Hawaii la pe uma la ia a fia fingai ia whape o le ke ngofo se kungu fo le o po pe ngai ia pangia o ke kan kongu sa manga ia lo waso sa manguia lo waso ia mai fo mai de fale ia whafkai le ali ia wa le me ka ua nga ia uia o le whafkai le ali ia just thank God, no matter what you do, whatever you do, just go work, just do what you do and just thank God for the life we have, for the jobs, for the things He's given us. Just, ngat whafkai le ali o le menga ia wange ngalo ia ka koa ia awange ngalo le whafkai le ali e ala Afrika ia o pengala lu whenga luanga ia ngalo kuua le o ole umisa kai mo ke kakalo ia o ke le ia e mal maku ka ko sa mo o nge fa ku sa mai se si o langa o se si ia uma mi fa ia kwa o le fa e fa makala kwa ia I lo o langa I don't compare my life to anybody. E fai ia le o langa ka ia fa dianga ia malongo la lu male ia ula ia I just, as I said, one of my videos that I did was just thanking God. I mean, okay, le yalu a wat finga longa le po, ngalo wala kwa ngalo wala kwa lo fai ko fai le ia Lord, I thank God for all the things He's given me, things I have and everything. And then I just said, Lord, I'm going to work now, Daddy. I'm going to work. Please, be with my kids. Langalang se melang ngofoya. Ele ngofo malaki nga, ele makele ele ngofo fo iya umeloke ya. So I just give God, please be with my kids wherever they at. I don't know what they're doing. I don't know where they at. Please be with them. And then I give God my wife, even though we're not living together, makele ngofo but I still, I love her. I remember her. I give her to God, to just, let God know that wherever she's at, whatever she's doing, I have no idea. But, I'm grateful. I thank God for the woman that she had given me, or she has given me. Divorce. So I just thank God for everything I have, including my wife, Okay, I love the mom, I love the mother, and all those kind of stuff. So, yeah, that's all I do. I just say, God, I give you my apartment. I don't have a house anymore. So I just say, God, I give you my apartment. Please be here. And, please, come with me to work. Be with me at work and all those kind of stuff. So I hope everybody had a good day for for you who just thank God that you were back home or your work was safe and all those kind of stuff. Thank Him for His protection and looking over you, watching, and all those kind of stuff. Thank God for the water, the things that we drink, the food, the all those kind of stuff. Ya fa pele ke le la finga nga ya. Ku fo le lo waso me fa penga e ke le me mo kwai fa o lo wa ya nga ya kya wa ya that's me personally. Just never forget to thank God. You can forget,
asking God for money or asking God for anything. Lord, please, I need la umele fi fa la sko nga vai aso le po masinga fo I need pe fa penga ke kango kulo need ile li ya nga lo fa ilo e po ya ke afo e ke le me o ke kari ko mo e se mai lo manga ku mer ke lo ske siang o ke le so nga e kanga fonga kakalo fa fia kakalo fa fia le di Lord lang, you know, I once went to a Nigerian prayer meeting ango walu le fonga kakalo le au Nigeria oh my goodness I found long kakalo kamanga pa kakalo PFA kai le di ya Lord, why didn't you give us money? We asked you for, you know, $5,000, $5,000. You didn't give us nothing. Why didn't you? But that's them. That's how they pray. You know, I believe in God's timing. So, you know, polala lo mo lo kakalo fa fiku se furu fa fiku se lo ke if God's timing is July 4th be ola so fa ngo America, that's God's timing. If kusala po ke kalo nge another 10 minutes after 2 hours, another thing tomorrow and the day after tomorrow. But if God's timing is, you know, May 1st, that's when the thing is going to happen. Whatever you praying, asking God for. So there are so many things that, okay, I'm not saying that I'm different from, but why ulan mela fa aku say for lo lang ay lesi pe kau pe fa kau ma fa ye fa ki kilo kulo lang o lesi o fa le mela lenga kupul mele le fa merga ko fa masingo e fa I fo lo lang o lesi ka le fa oi fa ya oi ki kilo menga ki sa va de ki wa ka ye se ma peke la kwa so nge lange so se me penga faya logo lang nga maledi but yeah, I just got home o le wo manga va mai o le mela le ko fi ko pe ko la video le pen ko va ai mai ile ko le I ngol TV you know, I went to work today and I got back home. I came home and I thought, you know, I just wanted to see if there is news from Samoa or something. Kia kula lau TV. Fa penga ka TV uma e oso mai o ka mo kile YouTube wa ya lenga mai me fa mai programs ma pangkumis ma mea ya ka ngole fa ngale pe slide nga ipo ya fa solo ko la esa wala ka le palmenga Samoa so sa fa pera okay fa po se fongo you know, I thought it was le fongo le palmenga la fa o ka ngo kia ko fa longo ku ele o se fongo o le me o le arka o le fa au fa lenga o ming sika e ko lua po fai pule ko lua lenga malo mai ka ko fai pule mai sa faka male fai pule mai o po nga i fo mo e po la ka on me lenga malo mai ka ko fai pule ko lua so le yo fa fe kai le di iska ko fai pule ka mai ka lenga malo mai sa faka ma ko di fo lenga yer ka ko lenga yesi kenge le o seve le finge o fui mongo ni mio. Okay, los kenge nga personally. Okay, los kenge nga yaso o ki o like ya. I ka fa ngor kay minga website, but you know, I'm so grateful, so thankful that ole ko sa le si kenge le si kamai ka ko esuya ya masikama le nga malo mai o sa va ile nga o mare di le nga Sofia poko mai o fo le ngo le di le ngo ya vala si le ngo fa ku le lo cousin le kenge le ngo ya vala si le ngo ki ko lo TV sa wele ngo le di nga le nga lu run mai ya ngo kai lo le o le mela le ko fi fa ko la video ko va mai o le ele ko le o ka ko fon fa kala ya de mo ka mo pasi le kai la mele fi va o nga po, you know, last night I was, you know, el video le nga va ku nga fa ko yo manga ku skama le o de wo ko fa lo mai lo ese lo ngo fa nga ko lo fa fa lang ya ngo le lo pela ko nga fa lang nga fa ko le ngos o le di nga le ngo saula nga nge o fa lo longo I me ya o la fa lo nga la ile fonga fe kalai ya le nga mo ko I mangingo ma aki mai le fo di fam kalanga mai o skama le wo ka o ku o skama po le la ka ku o ska ko uso
o mo ko isui ala fa longo ngo sa fa longo le fongo le melen fa ngale anga nge ya o ska ko usole o ska male o le ngo ka o ku fa nga po asese ngo le o ka ngo le ngo ka o ku o tai ali I se o fiti ai mafu wa ai pe ale ngo sa le o fa longo ku I o tai o ali ko sa o tai o ali I se fiti ai mafu wa mai le vai mo kon o le si foi la me o le wo lo nga le me ku vai mo la nga is kamale nga so so ngi mai ha wa le nga fa makala mai le me ya o vai mo ko lu le e mangiangi mai le mele e vai vase mai ku nga o pon wa ia vai la mo me ka fa vale le lo se me le wa le fa pe o vai bom po le me lo ke lo ka o ku ya la video nga po ya ngu ko lu lo ke lo o nga sa wo le mele vai mo ya nga pawanga me ngo lo fa pe o vai mo ai sa le skamala le o ka o ngi skama pos ka ko uso skamale o tai o li seu fiti ai mafu e ka o mai ia vai mo fa pe la o ya o le me e ku sa vai po ile me nga ye ngu nga le o ka o ko vai mo sa o singo ka o ku ale fu ka uloang o le fa malama mai siu so le nga makalongo mai le nga ilungo le inga ngekia o vai mongo por mele le ka o vai mongo ko le sa wiskama le o siu so le o tai o di seu o I mele mangiangi ma vai vase o la fa lo nga va fula la video nga po le nga fa pe o le pe e ka usa fa ala ka fo nga le skama I makaudia ka ko sa ka ko mga ko maka ko me fa ali a le ngo mention na ku nga ka o ku le nga le kalal pale mia le nga fapalangi mai there is something in him there is something in tai o li iseu ia makodiel fa upunga nga fapalangi e mako e ma okia le positive e yese me le la nga vo de kanga ai for kanga le nga fa ari mai le ai fo se support ale face ale me fo ngale o le HRPP le fa fai mai o poki fa palangi a ku fo nga me le nga kusi mai lunga ele me le kusi mai pola nga fa palangi nga ku ai fo nga me ya makodiel kala nga pa me le nga mai ta le nga ngo ka mga ka fa pe ko mga ku ya you know the prime minister knows he knows everything about the guy le ka le fa ma vai mai o le HRPP ya le la nga fa le o le la ka mo e ki e kule o le kusi de o le kusi le atai o li I seu le nga ave ile prime ile fofonga fekalai o le la ka mo e ki kwa o ile o pe o kwa isuia ya lo fai ai ma lo ma fa le nga pe fia poko fa pe o le sa skama le fa pe sa fa laka ya o le ka ke le mau kingo ka ke le lo sa o le me ya la ngo o le o fa lo ile o fa lo le fongo le nga fai ma le me le nga fai nga le la le o ka usuia ko le o suia ko la ka ngo ya le la ka mo ki ya kule le kusi o le la fai ka o ko fonga fekalai you know the o le fonga fekalai the mele le ka o the speaker of the house le ka mo fai ka o mai le kusi skama le o skama le nga fa ma vai mai le HRPP le nga fai lang ka lang le la ya le la ki isi fa silanga fonga fekalai mo le sila fia le palemene o tau limaina le tusi fa ma vai le suis fono mo le tu malo pa lota o vai monga tot e ui uno fa ma vai mai le sui ai wa manino te fonga fitalai ia inga fa tu la fono mo le ala sama o ma fai una fa tino le sui o le ai se vai nga le tu la fono le I fai loa mai e ia I le fonga fitalai ilana tusi fa ma vai o ia inga o ia tau mawhai e uia mo mana onga o lona fia tu ua le no foa o lona I tu malo ma le vaenga whai sa a wai atu iai a e wha amalie mana onga mo le whaatino ina o se pa whainga pa lota lai titi a lona I tu malo e wha amautu wai lona a wai atu I le vaenga whai o ia toe filifilia e a wai atu iai. E le titi le langona whaafitai o na foa I lau fionga sui mamalu, ona e le I whai ngō fiele a wala wa e sa valia.
Ai o wha malo whaftai lo wa mana ia pea o ai ai ngā whare tu la fono e au o na uia se suis fono mo wha moe moe ngā whape nei. E ui ina e leo se filfilinga ma se whai unga whai mo fie. Ai o wha malo whaftai. O le si ui le nei o lo tau aveina o le no fo o lo tu malo palo tau vai maunga tolu i to tonu o le pale meni. Peitai, whai ngatāri whonga whatalai le tā kua i whaafonga mai alo i tu malo ma le atu nuu le nei tai au. O le melea, o te tāpai lau fionga le sui mamalu, ina ia e tu lai mo sina sau, mo sina au sau noanga pupu, o na tātou tau mawai ai lea, ma le anganga wharoana. Ia, o le mako i mangingo le lei, e mo i o le kusi le anga whaikau. Ia ale, e a mai ai fo i male mangaku o le whonga whekalai. Mako i mangingo mai ale, le mangaku o le whonga whekalai, malonga ia i loa. O le ngā ui uma e skama le o tai a di i seu, o tai o di i seu po oi. Ia ala o le kula whongo, longo inga o mea mai anga sau mai le amakanga mai longa kau mawhai ngai aru ese mai, ma mea inga ia mawhai inga aru ese. Ele iai ma se mea ngā misi o mea o le e kakau ngā ui e ka ngaka e fi aru ese a. Ia o nenga leo o ngo whaalongo la i le kusi le ngawhai kau ma le mga kole o le whawhonga whekalai. Awa ele ia ma se seo ka koe whaari se fia poko. You know, Awa makala mai me i le whonga whekalai ma le pale mia. Ia o aise so ka koe laku masonga poko. Se vanga ngā haila la vea e ma le pale mia ma le whonga whekalai i lunga aku. Ia ngā o Yesu ma le li. O le ku ese ngai i o le li aku i le pale mia ma le whonga whekalai. Ia e ese la ka ko. E le haila se so ka ko e au se fia poko ma se malamba i me ia wa i oe mai e le pale mia ma le. O lenga wa uma kadia le pale mia. Ia alela wa amai ngai ma le whaamalama ngale. Ale whonga whekalai. Ia waka kaunga mo koe maoki le leima malama uma ka kou ia supporting le fast. La ka kou kuia la ile fo. La ka kou kuia ile ali ma le wo loa ya uia le wo kalusia ia manguia wa le wala aku mai ngai nonu ma skamale i o tai o li seu. Pe afa pe e alu ia nonu ia ngako alua mai le o la ua i. Ia ngapawala ka le si me kau ki wha moe. Nga le ali, iwa kau ki wha moe e karosia ia malo nonu. O le fula la kako koe karosia ia malo mai tai o li seu. Wa e po se si le furu a u malo sila sa unge ko kongolo. O le fast pe o le mele nga sa ua ia sko inganga. O sko inganga le o koifo. O so se ua ngalo se ngo sko inganga le waru le wheelchair o le saunga e sa ua e makua i kau ke le lo fele sa ua skama le pe afa pe a ma oki mai kongo le pe afa pe koe ku mai ia afa pe ngila e o nonu ma skama le i paloka ia pawala ka ko fa moe ngo o le ku ili ali wa sila mai le i po ai se simpo ko ai foi la ma se si ko o so mai ko kong nga ole li ia nga ke lo ko sa o ka ngaka ia ma me e lo le ia mangu ia ku malo ia lenga nga fa ku la video nga po ka ko fa pelo mga ku ke kalusia ia malo mai non wa ia o la fa lo nga la i fa makalanga ale fonga fekalai ko e ku ia i lunga male kari ko ngonga le pale mia la wa ia isi kamale o fa ma vai me HRPP ia o la le simia ka ke fai la ka ko kalusia ia la po ia malo pe malo no pe malo mas kamala ya makaudia nga ole di ya le afa ya mele fa yung wa me uma ya ka ko lom ka ko kari ko ngue de ku mai le fast o me uma o kai mi foringe o la kilo mai de o la sila o la savali o no po fel me o le wo mang ku ngal ka ngo ya non le nga fa kula ka nga po la video ke le lo po ai non le wo mang ku ala kai mi le nga we me fo ifa ka mi lo le ale fast le nga lu ku malo le nga pe uma o lauli e nga fa yele mele nga vala au mai yele e kuila e o ye
ngavala au mai e la au ia non de la adu ke minga le la sa we adu le kong e run pe uma le o mga kua le ka skama le nga sa mai fa ko le o la au dia mai malonga fa le kua le nga mai lunga si kenge le nga au fa longa ko le fa ipo ya kalau sia ya o mga fa ipo mo fa le sia inga masalo si kamanga le o mga kua ngo ya non nga pe umur sa me lo di ya po fese me nga piko nga sa ya ka ko kalau sia ya on benga le ko fa ya ko la video yo nga fa ya ko nga po lo ko fa o so ku ngai le sia so le video o nga le o sa maka de media mga o i fa ilo ko ya ka ko ya nga ai po fa lo mo se sila video nga po nga va ko ilo mga ku nga fa pe le ka so kamera fa la ka ya de wo fa lo i me ya ka ko ngol pole mi mar ka ko ngole ole fofonga fekala ia o ka ko ngole ole o ka ko ma ka ko mule i ka nga ka ume ko ngole pale mengi le fast isi kamale la sa po se si furu malo si de la ku mai ko ngole fast ya ka ko kalo si ia po lale o le kau ke le lo o le kau ke le o ngala kau ki longa pa lo ka le ama so ka ko lo le me le po la le va ye le di iwa o ka ko umbangi la lo le di ya le sila mai le sila le di ka umbale la lo langi nge ele ai masa se lo ilo ale fa ku la ka la ya ka ko le o lo fa mo fa la mo le di ya kilo mai fa pele di o pe o po fea le me o ke alu yai I believe e pe le moli fonga le sudu le alu le wa vai le me le sudu fonga le fe lo moli le sa i se fa ya kwela pe le sudu le me le sudu pe fa pe le moli le fa ngai me po pe fa pe ke alu le po ya o sa vali nge ya po fe le me o ke alu yai e sudu fa pe le ri o lunga e pe o va ainga po fe au ke alu ye ele ma fainga misi le vai ele di ile mela la ai o vai po ferme da kulo kango ye lima ye maka ye nothing is ele se me fonga ele o se nothing is secret ele se me fonga le lo sila le ya pela ke mingai ya ole o baku ka ya ka palo ka dua yang ko mangingo ole banga va aile di nga pa fa ka ya vole di se fa palo ka ya piki mai ma fa ilo mai mela o le banga nga sa ngia ya fa penga vol mela ya ka ko karosi ya pola le me se me o mga piki le di ale lo ka ko ya nga pawala mele ka ku fa ka di o sa wala di fa maburu mai fonga le mele ngonga o mga sa ngia ya ka fa ka di disi pasalo pe se ko pola ko mo fo ila video so kan ko fa maka fa umane mele o le la sa wi yes kamare fa ya kula ngakala o ke le pe ko ke manga nga ko ki fa longolo pe au fa ala fa nga kaya ila nga fa fo si umire o le ka o ki ngonga skamanga ya o ke ka di kongo le nga maka ko le video ile mele ole mele nga fai mai sa mo pole fa nga o la ngai mixikaia ngai fai puli ko ru fa ulu mai ngale ko ngol fa le fongo ya la fa nga kai ir ka ko video sa mo sorry se fa fa kai ko ngai ka nga kai e ko ngeki mai ma wa sole mo wa fia ka nga kai ko lo mai ma ko kalango ile fa ngolongo mai fo ngai ka mai o kulisi o manatu lelei ma skamo pinyaminga mangai ka ko kele o ngai vai ngai e kolo mai ma fai kalongoanga mangai o ko umai ko ngai ki mai rungo fa fekai I'm so grateful, so thankful to you, to everybody who watches my videos te kuaya ia maka ya videos au ka kuya sa podinga malo that's the number one, the best thing. Ya le fakat kali se mai ka ko vale yang o ki aku role sa mo ka ku fikau ya se fakat kali o mai ka ko vai po ki aku New Zealand ma ki aku isi benga po fenga ko ke ya yang ka aku le ya ko ya
Pe fa ya ska ko. Ai longa ska ko va ya pangi ya karusia ya. Le mo fa pe pe karusanga mai e la uli ya pangi va ku ska ko 747. Wa le me mo ki ngoa o mo ya kia ya lo ki inge ya pang. O ke la longa anga wa mai se karusanga le malo sa mo ya pangi va ku ska ko 747. Se va le kele. Sole sebab oleh mea fua ya sa pangile avaku so le vakaru ile mela le iva le so le pe se pakanga ka avale fu le ka ke la ku fiku a fe se furu fia ka avale le pak e fa pe nga ia me pakai vale pulo you know la o fia vale le fa nga ya makau dia le ka ke de banga vale le fa nga o le fa ka ni ka ko vale le fu nga oka nga fa pe oka pe oka kus pe ia wa va kuse mengi ya pangi ele va ku pe o me ya va ku senga le va ku pe ka fa long ku pe ko kongi pe o me ya va ku sa pangi o me va ku sa pangi ila o fo ngo fo ni mala ka fa long pe pe o le fenga ku ngo me sa pangi sa mo pe o le avengi me inga ila ku fa nga ula ki fo nga pe la ka ungol me pe ka fa pe nga ele va ku fo nga fa ai ka la fu pe va kuwa me la fa pe so ke la longa fa mele i la uli pe fa mele pa le mia de ka ko ngi wo si pa le mi ko ye si pa le mia ye wo ke a ko pa ke le pu o ke le ka o se nga ka se pa le mia o ka ke le so ko fa ya e ka o pa le mia ya ka ko pa le mia le ngi ya se pe fonga le fa pe mfinga try la uli ngo ya la ngale la va ka ko va le ya ia ko ia le me le manga kule va ku fa pe fa mai ya pangi e le me mo ia va ku ska ko 747 bo o le fuke kari ko ngo ka ko va ia va ku po se 737 mas 747 yang ka fa ka de isi va ai ku pe va ku ska ko 54 va ku ska ko po angi si va ku ya lo fa ku sa mo le la fa umar ka ko vida la ka pe ki o so fa se ya se ko me so io le ku va pe me ia ma ia fa banguia ma ka kalo mos ka ko fonga fe kalai o fiu fo nga o mi o fa ngolongo ku fa ngale la o fiu nga o mi ma le li le oi fo le li le di polo oi di oi fo o di mongi denga ka ku e fa di la ku manga ya e la fa ya ku le fonga fe kalai ala e o so mele ku nga o mi ya ma le li le oi fo le lupo nga le o di mongi le nga kau ku ke pola long manga kung fa di wa den ka fia ko le fa le long manga male li le o ka nga ka le ngo ele mele ngo maka le li le o ka nga ka le o so ma ya le ngu kuska male wa do se mai male HRPP wa ko maka o ki le o ki ki me wa o le ngo maka ngi videos ala vanga yo le HRPP le kala ngomba ile lo se odi makuila e papa se van ai ngo wal fola le page le nga o kanga ka le ngo fa ngo ya ai le ngo sala po e po ngo fa ngo mabaka le ilanga video le ko sorry le ko mo si kama le wa le fa mavai le fa mai ya se mo se yo ko fa mo longo ki kilo fo dingo o ka nga ka mi nga fa ilanga kala fa mai o ese ya yo o ese fa pe nga ringo kala wali li va uma ya o ki nga loko e fa uma ika ko video sa mo yo o ko manga va ku so o ke ngu ko fe le po e uma langa ngu le ko fe ya e fiwa ka fa mo e maka le mo ya fia ngu ko fe ya lo ingo so ko fe le o ko fe ngu ko ingu isi me le ki ma ai pankeke ya o inge ya ai ngur ko fe ngapare me ai ngur ko fe ai se fas fala e lengi pang ya me asa pangia na ki fi ai ko pankeke amu yo ko ai ko pankeke ai ko fa pa so le ko pai me ye ai ma ye si o si ka ai mer ko pai a sa fa makalanga fa menga ko pai le ai so le ka umai fa pe nga ko kalanga ko pai pe nga suale se ko pe ka ke kau fa longo ko pe ka ke kau kang ye di e ka o ko nga ole ko pai fa mai o ko nga ole ko pai nga ole leisa a mawe ma ko le me nga inge
mo se ma ko ingese se menga sexual se po se kokole se po se kopai so le ia ole mea ai so le kusa waka ola waka ole langi le ingonga me ia nga ai e kanga ka o kongo sa e fakula o kelo mea ai sa mo o sa mo you know e kele mo e se sia kungu o kungu e fai nga pa ole me ai nga kungu ole fai o fa ka se pula le fai wa le lo foi se me le fai maka nga le fa ka dia ia ka ku fa de sua fai le o ai se me fa de sua fai pepe fai ai maka le fai rifu wa ko va ai manguia le mo sa mo o me o esi ia fa de su poesi o se le kiala le mau me ai sa mo o aku ngo nge ngo fo ya fedika ngo fo inkia e pa wala me ole a fa e mo ese si or nga le pa ka dia se pura les e ila ku ola ma ka mo kipi le si maka fa ipe o me funga ka ko le sa mo fa nga le soko mo me ku kama al fa mangu yang le mo sa mo soli o ke fa ya por pe nga le si a pe ko ki se fulu ko nga me ai ke fa les o le fa e ke fiu e fa o me pio me nga le fa ko o pe fa o su fa o le ulu o le ka folo o ke le mo me le o ka ke manga kua amu ia o ko nga ngofu sa mo iwang yu si le foi ma ska dia ma medico la vi e ke ka fa ka se ka fa ka me ya mai o ko mai sa mo fa fe kai so le fa fe kai de ku ya o ko mai sa mo amu ia o ko anu ai le popo so le ai so se me la ko ke le ko kala la ki nga se loko se si ya la fa umai irka ko video sa mo ko vai mai e ser vengo ka ko videos markelo videos ma pokala me ka ngaka o ka ko ya fa ya pia le kala ngo e le se me langa le langa it's reality this is real life e fa ya kwa kala ngo pia le mo ya le kala ngo la camera pia le kala ngo ku ya ko ya la fa umai irka ko video sa mo lela ko vai mai ofusi wa de vai ko luse wa vai ko luse so fa mambala makula ko luse wa vai ko luse ya ko luse ya de pe ya moale you know carry across every day okay ya wore ke dise mela ka ko ya mor ko luse ke le mbappe amore me wa ya mo ko le loko le you know ku lo ko le di mai makako fiola mo le di ya ma ore o ke pole kele ai sa me o kau ai lo kau kulo vai se me fa ile di oh lord you know daddy forgive me was it say wala fa so so fui faku peli sade eu kau mele langan mol makua o ko vai mele kau kilo le me wala iki o kau wala iki me o kau le lo o we lese so le love you brother ole le wa aloha ahi nga wa ai wa manga va po nga ki fenga lunga ya alofa ku elese alofa ku fui faku ma le ko akele sole ya se longa ko vai mesi ko fela umaka so le ila umaka so ya se vai o fese me e fai le video ai le fai le maka le ya vai le maka le ola umaka le ole maka fonga le maka fai ka kusi ya wa ya oi vai dili o le sem fui faku pili e nosa so de yo vai la le e makua ya fai la maka fai sa maka o mo sa mo fa ka un ko maka ya ngal se la ka o ke le pura le ka o ma lo se maka ngal i just 100 le ma lo se maka o la ka o i si upa lang yan me o la ka o le maka pa ngal se la le kusi oi ole 1.0 yo so le ya vela sa ole nga mak ole 1.00 le kusi de maka ya sa bo ya ka ko ya vai la lo ile ngai kam ya yo skamale o le ya tawa o siata ya masking o hana le ya ole li lo ke le lo po ai le ya le pikole la lo TV ya e uma vola un maka ngai o vanga ya alo fa ku sa mo love you all God bless you se kakfikau se mai ka ko va ang ki akula ya kakfikau dala fa umale video ya fa pai ma sayonara okay